monjora. Bila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri. Gurnanga na mi do yondini mi yetta joma salli sino dini. Yeah, that's right. Salamalaikum mi hiwro mo kala mum inde mum yettore mum mi landode fof woni no jang haray menen kadi meɗen e jang hande kadi min hewti ko émission men Art 224 DJ Lamzo haray ɗo inni tous les samedis ɗo gandi ɗen ko émission DJ Art 224 DJ Art 224 DJ Lamzo haray hande en hewti le 25 novembre 2023 ɗum ko samedi hawri hiɗo gandi ɗen duwana foɗe ko 14h30 mais ko tardement o waɗi ha seeɗa ko menen tarde seeɗa so wona min hewti kono haala min hewti ko ñiiri kaba ko niɓɓiɗo o wellirta haare salmina wona neñira men e babira men e fatɓe saba hande hewtuɗen ɗo wonɓe saba hewtuɗen ɗo hande wona régi en e madame Ba en kam gasam neɓe foto wona seeɗa e toron nden Allah wonɓe ko hôpitaji no nawni no waali toron nden ɓe Allah yo Allah yaltimɓe ɓe continua ɓe arta ɓe continua golleji maɓɓe ni par ce que ko ɗum noon woni fi aduna ko hande ko o nawno janggo o ndikka tenti noon kadi wonɓe ko prisonnier ɗin kadi kamɓe kadi yentronoɓe Allah ɓe arta ɓe continua golleji maɓɓe ɗin par ce que so annani aduna ko goto yelanta ko goɗɗo yo yaw ko prison walla momo yo yaw ko prison woni gagnoma woni guiɗo ma kono Allah ñaawi ɗo ko noon affaire ji ɗin waɗirta haare minna ɗon kadi wona ɓe wonnoɓe anda warma émission passé vraiment mi yi ɗum ɗoji ɗin no yaade mi yi vidéo ji ɗin hino arde hiɓe addande men vidéo ji ɗin ko WhatsApp hiɓe addude vraiment ɓinna vraiment wona grand alpha ɗon e Côte d'Ivoire kankadi mi innamo merci beaucoup mi yi vidéo ji ɗin ko noon affaire par ce que ɗum ɗon hollata jama on hino jooɗi hino darde partout émission Art 224 DJ Lamzo ko ɗum hollata vraiment meɗen andi vraiment hiɗon suivre men ko gonga on ala contact ji amen yamin joñidi contact ji o waɗi petit vidéo gaɗani men min ande vraiment hiɗon darde émission Art 224 DJ Lamzo par ce que ko ɗum noon men andi ko ɗum noon kadi men falte yo jama on waɗu addana men oɗon min innema merci beaucoup grand alpha depuis Côte d'Ivoire kankadi merci mi yi vidéo ji ɗin haare alte noon kadi e Mariama Kesso depuis Guinée Bissau kankadi mi yi vidéo ma o vraiment jagga hiɗa jooɗiɗa darde émission Art 224 DJ Lamzo ko ɗum min inni kala wonɓe wona lagine Guinée Bissau wona Conakry fof kanane anda hoorema a wawali naddugol ko émission a wawi ƴettugol adana men petit vidéo min anda vraiment hiɗa jooɗi hiɗa darde émission Art 224 DJ Lamzo tenti noon wona kadi Moussa kankadi mo jooɗi toon e France kankadi o addi mi yi message ma o an kadi vraiment mi weltigue ko noon ko ɗum waɗi no mari important jondigol numéro ji ɗin fi wonɓe anda hoorema no jooɗi ko séraji hino darde émission on ko ɗum min wawde andugo vraiment kamɓe kadi ɓe jooɗi ɓe wadde conscient maɓɓe hiɓe darde émission on vraiment hande noon kadi en hewti hande noon vraiment ko ambiance total wonɗe dagol hiɗo gandi DJ Bella joni hande noon lagandi ko kanko hande watta ɗo jogo soƴƴarni lagandi kono noon lagandi noon ko madame Ba woni haare min gon mi huula kala ko madame Ba joni o wella bingawal ɗum ɗon mi huula kono noon DJ Bella haara faamu ɗon kono affaire ji ɗi yarata haara sissa bon régi hande ko a woni DJ jon ka watta choisir kala ko welluma o wanna ɗum noon arten ko émission mi Art 224 DJ Lamzo kala ko welluma o ko ɗum noon waɗata mahen arten kono jarama Aissa Diallo jarama lawengol régi joni a faamilan haɗa ƴetta goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum aleykum salam no way ça va jarama hiɗon e jang yantu kana ko ba yetteɗa na bani yettade ko Muminatu Ba Seydi Ba Muminatu depuis na Muminatu depuis on to depuis Medina Rue 31 angle 8 depuis Medina Rue 31 angle 8 waaw ko nduƴiɗa émission on wala jama no foti merci beaucoup no weli merci beaucoup ok ko aw kadi hombo ko ndinga mo fala mi hokkamaɗo morceau mbo ko songo mo falade adana dal songo mbo son halima mi fala halima ala problème mi hokkete nani merci beaucoup jarama haray ko noon affaire ɗi yarta haray kamɓe kaɓe joɗɗo e Medina ɓe daara hande noon min noon nani hande noon lam feeti koy gonga DJ Bella ande lam feeti a maayi waɗe ko 78 116 82 38 78 116 82 38
merci DJ Bella Joni, merci Alpha Grand Alpha Koloban, merci beaucoup, merci Disa mo Komosare kankadi mo darde himo tawa le mare le 9 décembre anniversaire DJ Lamzo. Le 2 décembre enen DJ Bella Joni do e lycée Kennedy en face monument ko rewɓe jangalta ɗon kala mo ala série sa ne ñande men hokkete série kala marɗo série sa ari men ɓeydante parce que ko ma min ɓeyda kaƴoto lelma hiɗo gandimo o dimminay ley o dimminay dow o dimminay ay komi paykunde mi duwaka waɗi ko haalaji ɗin fof hare minna ɗon vraiment hande noon e gewti waɗe ko 78 116 82 38 78 116 82 38 merci beaucoup hare ka ƴetten goɗɗo kadi ko ligne allo assalamu aleykum Waalaikum salam. no way ça va Salam. hiɗo nge jang Jantung. inde nden e torde Jantung TV keluar yang confirm. inde nden Kami mau minat. a ɓuyte volume ma o seeɗa télé on régi merci beaucoup régi voilà hare ko noon yarata on ɓuytay télé mon on télé on e téléphone on no accindiri télé on e téléphone on no accindiri seeɗa on ɓuytay volume télé on ha paro wolugo ko fallo wolugo kon après noon ɓeydon télé on nanon ko men woli kon on faami télé on e téléphone on no accindiri seeɗa hare nayo noddan kadi ko whatsapp on ga nayo noddan ko whatsapp on noddelan ko numéro télé 78 107 82 38 78 107 82 38 hande wolen émission lagina vama haray maydaren halima hiɗen trono morto halima arten ko arti 250 DJ Lamzo may reji hattano nodde men ƴetta yonde ande kay men ƴetta on may o kama morto makko on ko no welata haray kala ko tourɗo o men ƴetta men waɗa noon par ce que ko fimo joƴƴini men ɗo hande ko fimo joƴƴini men ɗo hande haray naate noddon ko 78 107 82 38 78 107 82 38 wawa natugol en direct nodden yewdidon e DJ Lamzo en direct haɗa merci beaucoup grand alpha kankadi tamnemo photo na seeɗa haɗa ƴette ngal goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo no way vrai ko noon affaire ji ɗi yarata haɗa merci beaucoup Ousmane kankadi vraiment mo windana men ko whatsapp kankadi meɗe yiide rémission ji mo wakkili mo partage de mone DJ Lamzo meɗen partage meɗen wakkili haɗa ko noon affaire ji ɗi yarata haɗa kala joɗi no daade ko suudu mum naate waɗo layta partage on iɗo gandi kala kon no yarata haɗa min sanne no wona sere madina wulali fancloɓe sere madina wulali samneɓe kam kadi photo wona seeɗa ƴette ngay goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo no way ça va hiɗa jang voilà haɗa ko noon yarata haɗa affaire ji ɗin on nodday ko antu won ɗon wona rediffusion tega sakko wona so nodday on hande ko télé ono noddugol so noddi des fois ɓe bulo kay on o waɗa noddutugol hande kadi sena numéro goo walla ɗum ɗo goo sa nodday noati waɗa correct nodda anda ko émission wonɗa noddugol DJ Lamzo ko fimon kala wawɗa natugol naate noddon haare mina ɗon merci beaucoup Bappa Yaya kamɓe kadi ɓe natuno mardi passé kam kam minna ɓe mi salminaɓe ɗon photo wona seeɗa mi salmina ɗon wona Amadou Kosi kankadi salminama ɗon photo wona seeɗa wona Garal Lamine ley Konen kankadi salminama ɗon photo wona seeɗa salmina ɗon wona fans club DJ Lamzo salmina ɗon wona Aissa président on kankadi salminama ɗon photo kankadi mo wakkili e fi DJ Lamzo no yarata heeso enno émission o yara heeso enno anniversaire ji ɗi yara he anniversaire wonɗo e Jama TV le 9 et le 2 le 2 noon atoto le 9 après le 2 on si waɗimo feesal guise fermé mayen kadi le 9 on yiyon Jama TV walla na aron kadi le 2 o yiyon Jama TV parce que Jama TV ko fii golloɓe ɗo ɓen e wonɓe ko séraji ɗin tettinon surtout man no wonɓe ko séraji ɗin wonɓe ko yaasiɓe menen ko ɓen men ɓuuri sokolugol haɗana menen gollaɓe ɗon parce que menen ga menen gandi ko no woni ga ko wonɓe ko yaasiɓe ko ɓe woni anda ko no woni ga ko ɓeɗon men ɓuuri sokolgol hande yo aru noto anniversaire on ɓen ara ɓiya Jama TV ɓe yalta kadi ko anniversaire haɗa ka ƴette ngay goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo no way ça va hiɗa e jang a ɓuɗa téléma on seeɗa ɓaawo téléma ɓuytamo seeɗa tan haala yewtu a ɓuɗa téléma on seeɗa voilà a ɓuɗa téléma on seeɗa iɗa wawi nattugol mais télé on e téléphone on waccodiri seeɗa télé mon on e téléphone on waccodiri seeɗa haara on ɓuytay
télé on si wawa noddugol haalon ko faal lon kon mais wola ni on télé on ɓuytay seeɗa télé on ɓuyton seeɗa télé on nano men ko téléphone o waɗa nango men ko télé inongo nana men ko téléphone wata wongol haɗay ko noon yarata haɗay minna le 2 décembre on haɗay ano waɗen guiste ferma en face lycée Kennedy ko ɗum ko samedi yontere hande waɗata iɗon andi arrivé kadioti leluma la en so woɗɗa ɗo e jeudi o hoɗa ɗo e mardi enen e kadioti leluma bientôt minga makko face à face DJ Bella kadioti leluma ɗo émission DJ Lamdo tettinnoɓe kundara ɓe wona jeune VIP mi haalni on le 2 décembre so hiɗo walde lande mais are ko hani feja DJ Bella nani le 2 décembre jeune VIP mi haalni on hiɗa ndaade lango en tant que noon président ande ko an andi noon jaga jayje ɗen ka awa haare aro voilà ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum voilà ko noon feƴi ɗi yarata hiɗon andi ko noon jeune VIP président haɗa minama merci beaucoup hiɗa wakkili ɗa darde DJ Lamdo ɗo partage la gandi kadi emetude hiɗa wallitinilan e peeji ɗin fof haare ko noon yarata haare merci beaucoup Billy Boy GG Koundara Badiar haray l'homme de Paris kankadi o salminama foto wona seeɗa haray 10 ans mo commissare le madame la reine le marraine 10 ans comme séri commissare non commissare 10 ans mo commissare mo 10 ans haray kankadi himo tawa e le 9 décembre anniversaire DJ Lamzo on haray ko noon a feƴi ɗi yarata haray naate noddongo 78 116 82 38 haray no waɗi tikeji ɗi mi hokketirta min noon no woodi 5 ticket ɗi mi hokkitirta ɓala émission ngo no para kono noon ko nodduɓe o mi anda komɓe on mbo haray maydaren tati perpala noon tati somme ko question par ce que tati no wawi wa annena warma himo wawi wa titi walla Pape Diouf o jotto 6 mois 7 mois walla 1 an so yaltina mais ñanɗo yaltino wulay par ko ɗum woni artiste da ngay toog fu yagg bo ñepp fo nene danuga heure bo ñowata ñamde ne ñowat nga merci beaucoup le gardien sama sécurité parking moto bi alimu maa lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm di xam ne chaque émission daa yaa ngi may suivre waaw jëtte nga ko ligne allo asalaamaaleykum allo voilà ko noon affaire di yaarata haray alimu yow tamit ñu ngi lay yaa ngi bokk si ñun da ngaa bokk si ñun tamit ñu bokk si yow nga xam ne DJ à chaque fois maa lay seetaan man ko merci beaucoup affaire bi yëpp ñun ñëpp benn la olof bi séeréer bi joolaa bi njaago bi ñëpp benn la haray ñu dem ñu seetaan tati ñu ñëwaat si plateau bi hata noddo men ƴetta ala probléme may fiñande goo tati o yimo kankadi vraiment o jooɗike ɗo yatawa comment dire somma ko mo sakki yaltingol ɗon o waɗi 3 mois 4 mois so yaltini son mais ndaare vraiment musique on no waɗi bit on no waɗi clip on no waɗi tempo no yaade voix on par ce que ko ɗum woni artiste ko nahara na comme menen chaque fois min ina men waɗay anniversaire non anniversaire ko en nan mais noon la yiide buy no wadde commenté ɓe na DJ Lamdo ko fiyon nun an a waɗi anniversaire décembre o way ko so vraiment ko gonga anniversaire titi ko mois de septembre mais ko mois de septembre waɗalmo feete minne mi waɗamo le 9 décembre mi waɗamo feete par ce que wona yo année on feƴƴu hara ɗum ɗon waɗaka haɗa merci Jadiang Hasanatou Grand Yoff kankadi samnema fotta wona seeɗa la yiide no wonɗa waɗirgol lan noon eno wonɗa hiɗirgol noon bobol ma donc vraiment komi bobo ma mais lan andi vraiment ɗa wakkili an kadi minnama mi waɗanma remercier minnama wakkilo rek waltolen ko paykum ma kono noon paykum si wallaka fotata kono noon a feƴi ɗi yarata haray mina ɗon aliya kankadi samnemo fotta wona seeɗa haray ko noon a feƴi ɗi yarata samnemo kankadi fotta nasir kankadi mo jooɗi ɗo e lagine mo wadde suivre DJ Lamzo tenti noon ɓe wadde affaire de comédie bientôt enen e maɓɓe ɗo ko émission addi 220 DJ Lamzo wona déjà hay commissare ha e aliya kamɓe fof en invité ɓe ɗo inchallahu ɓe hollen ko honno a feƴi ɗi yarata ko moɓɓe dalaba walla ko moɓɓe saare non fof en anday haray min noon mardi prochain inchallahu enen hiɗen mbaɗi invité jo manɗa hoorema ko sunnuɗo laggine e Sénégal ko MC Wora Suugue après e Fista Marga si sa daari kamɓe fof ko kamɓe bokki même parti ko kamɓe bokki men village ko kamɓe bokki saare nden sa daari a ƴetti marɓe talan ɗiɗo a invité e plateau ma bokkuɓe saare sa daari ɗum noon tum ɓurta e welgol par ce que MC Boy Wora imo andi Fista Marga ko grandio makko te kanko tigi ɗi meɗen yewta fi makko fi Fista Marga woni Fista Marga ko kanko attimo naadugol studio fi yo himo
te jonno hande no yaadum no hoti kamɓe e bokki plateau ko grand ko petit et frère haɗa wonta petit et frère so Allah jaɓe mardi prochain ndaare mais sunna sarnen ɗo fista marga ɗum wayno mo andi roi de pooɗa maali yembere maali woora maali suuke fangale fanga dow ko kanko woni toon nini kanko woni toon chef lanno le 2 décembre so ari simi woli to mi bonnay simi woli mi bonnay kono afiɗi yarata haare atten ɗon muminatu kankadi mo bokko maare mi DJ Lamzo mo jooɗi ɗo e rive 25 muminatu wela bingawal wela futti non estiraɓan kay haala ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo no way ça va hiɗa e jang hiɗa nodden men on to allo hiɗa nodden men on to Grand Yoff ɗa nodden men Grand Yoff allo wa ittu hectares ji ma ɗin ittu hectares ji ɗin Medina on te Medina Régi haray yo natto o noddita ko Medina wonda ay ɓoyi ayta hectares ji mani wawi famodirgol ko noon a feƴiɗi yarata haray nodde ko 78 107 82 38 haray min noon numéro téléphone on ɓe wannoɓe Côte d'Ivoire ɓe waɗi vidéo ji ɓe addi vraiment mi yi ko WhatsApp kamɓe kadi vraiment ɓe darde men hiɓe wadde men ladde ɓe andi vraiment émission DJ Lamzo min accittatamo ɓawo haray o waɗay kala woɗɗo dagol émission DJ Lamzo adna men ko WhatsApp min ganda vraiment hiɗa waɗa un petit vidéo adna ko vraiment DJ Lamzo meɗen dardema ko watta ko no foti no lawa wala DJ Lamzo meɗen walma remise wala DJ Lamzo ko ɗum ɗo manque émission on haray ƴetten gal goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum no way ça va hiɗa e jang innange to hiɗa nodda men on to Medina ri honto ok ala probléme kono yiɗa kono mi faami ɓuttele ma on seeɗa ɓuttele on mi andi kono yiɗa émission on allo wa kono yiɗa e émission on allo voilà DJ kono nga feƴɗi yarata har kankadi mo Medina mo nodda men ri 25 angal 24 mana ko angal 25 haray kono nga fe o naatay noddon ɓuy toon télé on noon no accodiri sa nanno nodduɗa mi hokkete noon ticket le 2 décembre mi yamiraka nandu noon kono min komin jetti sarton le 2 décembre la mari 3 ticket okkitirteɗi kala yawo soirée pooɗa kika na soirée pooɗa concert pooɗa kañum leluma mais ma 3 ticket okkitirteɗi haray naate noddon si Allah jaɓi min ƴetton numéro an téléphone on mi wawa jonnugol on inchallah ko dammugal Lise Kennedy ɗum ɗon komin waɗi ɗum angu a tant que DJ Bella a faami ka ɗiɗon komin wadda ɗi paye 3 entrée ɗin ɗon no maɗi mi hokkata le 2 décembre on kono a feƴɗi yarda haare min noon mayn kadi si ɓuri ɗo maydaren wonna ƴedden goɗo golliñ ay ko noon goɗɗo naddi allo assalamu aleykum aleykum salam naway frère ça way ɗon e jang inde nage yettore nden ko Ba Abdoulaye Ba Abdoulaye depuis Alliance Lay Original Lay Original alminima dal no way ça va frère no way hiɗa e jang no welde noon ko Lay Original ka walla ko Lay Original tigi Lay Original borom bague borom tous les mercredis no way hiɗa e jang noon jonto yettude Allah way Lay Original ko no yiɗa e émission arti 220 DJ Lamzo ko no yiɗa ma courage ko rek encouragement rek quoi parce que affaire ji de yomba quoi te wela fi kadi wallahi azim voilà ay hakkil goto wona hakkil quoi wallahi voilà sisudin ko noon ñaada yes wallahi inchallah aray préparade kadi décembre inchallah mahi labina yen quoi si Allah jaɓala comme no mercredi on 22 novembre labira noon
le 2 décembre no labira non ara labinire non kadi No, ala ara non kadi DJ bala ko kada grand jome weltani tama hebunoɓe feere ari ka 22 novembre on fop aha toriɓe kadi préparagol si woni arde kon kadi anniversaire kanko DJ Lamzo aray voilà le 9 décembre fans club lay original no préparade wallahi association artiste on kadi fof no préparade aha lay original lay allo ay jonna fof kadi rendez-vous hande kikiɗe frontiére quoi inchallah lay original DJ Lamzo way waga mini voilà wagwan fof hande ko frontiére hande kadi hirete frontiére ok ala problème merci beaucoup lay original e ngara joni équipement préparoɗen kadi voilà anniversaire wingel par ce que ko fettinoy ko waɗa ko faya le 9 décembre hiɗani da waɗa artiste invité merci beaucoup du courage bonne continuation merci beaucoup lay original haray régie wannan prépare ɗo morceau makko artenge plateau mi arti 224 lay original kankadi mo joɗɗo e grand yoff himo darde émission arti 224 DJ Lamzo o haali le 2 décembre et le 9 décembre kono a feji ɗi yarata e tous les mercredi ji makko ɗin ɗo e frontiére grand yoff haala ƴetteke goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo naway ça va yiɗa jang voilà naate la mari 3 entrée o ketirteɗi 3 entrée o ketirteɗi kaƴoji leluma on mi firtali mi wowli kadi ko télé kadi mi wowli eyo naate to naate allo assalamu aleykum allo allo wa no way ça va hiɗon e jang hiɗon e jang allo voilà ko noon yarata haare ɗon mari 3 entrée o ketirteɗi so naata hirodiri mi andi compte ga wonda mi jonnama numéro téléphone on nodde alan fi kajojo leluma on mi joƴƴina e ɗo belam joƴƴina ɗo kajojo leluma émission additanma fiɓe kundare ɓe mbawa andu ko nañanden le 2 décembre et le 9 yombata haray maydare lay original arten ko plateau ɓe addi 224 si c'est bon si c'est pas bon après continue hiɗo gandi ko noon ha feƴi ɗi yarata lay original sino woni ok haɗa ka ƴetteka goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum aleykum salam no way frère ça va aɓe fona sale hiɗe en direct Jama TV hiɗe en direct a Jama TV no way hiɗe jang sumanagalamir no welde seeɗa nan inde nang hettore nde iɗana hiɗa nodda men on to bentali Benatali ene hiɗa wo yawgol ɗum ɗo pooɗa allo hiɗa wo yawgol soirée pooɗa allo vraiment a wawi wollugol mi hokka maga ticket ma on fi le 2 décembre on kono en wawal famodirgol min ma haray ko noon a feƴi ɗi yarata oui wa minni minni mi hokkima ticket fi le 2 décembre o nani joni si woni mi kuppi ɗo si mi kuppi après mi ala numéro on après amade ala message ko whatsapp nani anani ok merci beaucoup régi mi wala numéro o nana voilà merci haɗa kono woniri haɗa ƴet téléphone ma on nanga ƴetta 70 waɗa 353 waɗa 58 waɗa 42 waɗa 70 waɗa 353 waɗa 58 waɗa 42 ko ɗo numéro whatsapp on haɗa ƴetteka goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum no way ça va hiɗon e jang no welde jaddu alhamdulillahi alhamdulillah awa noon jakkat noon an noon an ka ida marchange de ok min ni ɗon wo yaltugol yawgol concert ɗo ni voilà haɗa ɓe nawi noddugo ɓe no hiro men to haɗa mi weltike ko naɗɗo hirɗo men kon onon kadi mi weltadi ko doole kono a fiɗi arda haɗa nodde ko 78 116 82 38 to noddan ko téléphone ngal nga si mi joñiri numéro on ko ha émission on para si wawi yewtugol en tant que émission on parala e watta yewtugol haɗa kono yarata haɗa ƴetteka goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum
Allô? Wa no ay ça va? Oui, ça va. Il est jam. Jan pingin nang yetor ndeng. Non, ça va, alhamdulillah. Hiro nota me ngonto. Medina. Medina ri 31. ri 31. Ah. Ena hida wo yagol concert. Ah. Hida wo yagol concert ka. Ah, la wo ya de concert. Awa ani veja DJ Bella Joni yon. Ah. Samedi aro do le 2 décembre. Allô? Le 2 décembre ani veja DJ Bella on. Allô? Allô, oui. Wa mi okki matike nani? Ah, non. Jonti mi coupiro mi wala numéro jetta numéro téléphone on nani? Ok, pas de problème. Ok, Johnny coupe jetta téléphone ma on nani? Ok, merci beaucoup. Hare Régis a wadlam préparé fi la original long. Après mi hala numéro ndo. Hare numéro téléphone on wada ko 70 wadon ko 324 wadon 51 12 wala wadon 70 wadon 353 58 42 70 wadon 353 58 42 nano yo noddan ko télégadé so mon pari aduna la message hendo on tikeji moni fi le 2 décembre jono no heddi goto nani dido be okkitiramo heddi goto haray si sabo Régis may ngatta ko kay émission ah Allô? Allô, oui, Lamzo. Wa. Comment tu dis tu veux moi? Alhamdulillah, but bolin téléphone, vidéo téléphone ko but. Na wa hidaya jang. Waalaikum salam. Hidaya jang. Allô? Wa min hidaya jang. Jam tu? Na welde. Beda. Inna ngeto ina nodda me ngonto. Rive 9 angle 24. Rive 29 angle 24. Ah. Ankari mo kimatike nani? Allô? Wa allo wa minni. Yo kimatike fi le 2 décembre an fa DJ Bella Joni. Si pari do apajara numéro après amana la message. Allô? Minni mo kimatike nani? Ah. Le 2 décembre concert. Yalla non tawlen. Kajatu lelu ma onani? Anani? Ah. Ok, si fait non après le 9 décembre anniversaire en ngomi nyani. Anani? Ah. Ok, ala problème. Kono yira émission ngo. Bedi bedi mela nan de ko na do. Oh, ko téléphone man nanta taw ko télé ton taw. Kandi kombo ndalande. Mi anda ta kombo. Mi anda kombo. Wolu la hida ko télé en direct Jama TV. Kajatu. Kajatu depuis? Allô? Régis, c'est bon? Voilà, kono a fait di yarda, haray. Kono a fait kankari ko kajatu en okimo tike kankari fi le 2 décembre anniversaire DJ Bella Joni on. Haray a jettay 70 jetta 353 58 42 ko ndo numéro WhatsApp on 70 353 58 42 numéro WhatsApp on. Haray chala jame jonna ma tike jiding. Haray minata DJ ki so pari mandani publicité jiding. Arten publicité fi le 9 on et le 23 et le 2 décembre on. Arten ko platem à 200 fekk DJ Lamzo. Régis, si c'est bon man. Jama TV avec vous, jour après jour. Jama TV présente deuxième l'anniversaire de DJ Bella Joni wado e Jama TV woy don andi émission daru yidaw ko do watta Jama TV ko wonto wadande fête molana do samedi le 2 décembre au lycée Kennedy en face monument Koloban wo wonde hombe l'association Potafi Anta Souci Fori résident à Dakar président ngonen Ibrahim Diallo et artiste hombe woni wure lagene ara kan jatu lenuma Joni mabende ande mi watti don nyalle yurmende ka fala dawo yaden gido ayon dinido fils de marca de Punaya be mali be de mu be harale be hoti be to ko be wani wo mi wondi be
Petit DJ Eriko Jadi Fere Sigito Kulu Sangi fo wono wi Petit DJ ngomi yeton kadi ko honto wadata lycée Kennedy wadata en face monument Colomba entrée ini 3000 francs CFA aron soutenons émission aron soutenons DJ Bella Joli soutenons culture guinéen à pas de fêteur au lycée Kennedy ara foro no dita dañal kadi ko wela ma wela ay ma wela anniversaire DJ Lamzo Joyeux anniversaire DJ Lamzo Ndenyande dara de yombo DJ Lamzo présente son 3e anniversaire à Dakar. Oui, DJ Lamzo de Jama TV. Génération Mobibo DJ Lamzo Kundar Bajar Hame Moy Mali Ebi ko Lamzo Woko le 9 décembre Nous comptons wata ko Nyani Night Club Ono ke DJ Lamzo Paiku kila kunkung Lamzo no ma sa génération Wonde nyande kadi non Wota yegidu Ibo mari invité be mola nabe Wo pare ngon ko Messe Wuri depuis Medina Amadou 25 E boy Tundunji E Messe Lamine Touré Leikone E Kuti Grandakar Sadio Pita depuis Wakam Suleiman Yunda Diabo Umar depuis Grandakar E Yay Kamara Mekadi Hadja Binta Balde depuis Koloban E Jaja Rama depuis Charoy Mariama Aselem E Lamarana Wakam Wo Artenka Sere via Sere Medina Sere Joe Diallo Sere Gerte Kiaf Sere Sarrival Wo E Sere Aïssa Hitwa Mosibe Lamzo Minni Onko Paiku Yidaku Yedaku Samedi le 9 décembre 2023 au Nyani Night Tagodo Tutu Sako Leta Ningondo Salagabi Mea Ipade Liye Nyani Tagodo Tutu Dey Joyeux anniversaire DJ Lamzo Wohimola ni onkadi pasi Wonaka dudi Nyamande ala kono pirion sata Woko 2500 wadata Tunko prevent 3000 francs Tunko ya natu ama VIP do Kanaudi dong Kadati dong Kafoti dong Wada 5000 francs CFA Adije Lamzo Paiku nga imikede So not nder do Tultudo woko tartudo nder do Goje la bade be otino nder do Wonon ko hombe aminta pay koy koy ko hombe fikirta pay koy koy woko DJ Yaya DJ Billy wo e DJ Boss DJ Yaya Junior nde nyande kadi minni on entrée on ko 2500 prévente 3000 francs nata ama kadi wonon kan newdi don encore ko 5000 francs CFA ko VIP musibe onon e Lamzo e Yaya ka numéro téléphone woko 70 353 58 42 70 324 51 12 DJ Lamzo ende jande musibe. Joyeux anniversaire DJ Lamzo Le 9 décembre Konyani Joyeux anniversaire DJ Lamzo Le 9 décembre Konyani Yeah Philosophe Peul Philosophe guinéen Dream Company e Guinée Promotion wani kol tatan concert Mido wuli hibu gol cancer Mido fi watu rap guinéen wana wadu gol tun concert Ko yo caché bin compte bancaire Kon nous fendi wo samedi 23 décembre au centre culturel Doutasek Artijombo Artijo renommé international Européen Koudele de Kambu Paikun Kunoida Olanchi Gambi Olanchi la Guinée Olanchi Côte d'Ivoire Olanchi Bamako Européen Combo Woko Striker Poulong Oimei Nanak Poulangal La Guinée Femme de Nota le 23 décembre centre culturel Doutasek Eningambo Wo Striker comme Poulong Perne mabe walotako Komi woli wo nuna naino lang Komi mapori wo nuna naino lang Sadio mo ansala na chilang Natu Gongol ko 3000 francs CFA VIP ko 5000 francs CFA Artiste Guinée wobe Sénégal me fo nolota Sere Jiding groupe Jiding enenge striker Européen hakune Guinée Sénégal rappel me fo nolota Fissa ji waday hey wakala DJ Jo holi do wore mudum rappel be ben yarno to striker Sila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri Gurnanganda mi do yondini mi yetta joma salli sinoldini Mi do jawa hore pelle helta bapa fiyo jemma on mi hebu komi walo Fisi gemmi mi hebu komi dano Hale jama fono invita woko on tumu woko le 23 décembre Ça se passe au woko centre culturel Doutasek Toute la communauté guinéenne Kala monanda horema kala artiste wonto nder Sénégal Hale no invita à concert Il doit avoir 77 788 55 23 wala au 77 646 40 55 un concert du jamais vu exceptionnel. Ça se passe où? Au centre culturel Doutasek le 23 décembre.
ando tako adna mengo ando tako voilà haray ko non afeji di yarda haray nani événement ji ding le 23 décembre et le 2 décembre et le 9 décembre ko non afeji di yarda haray min non donc merci beaucoup wana Diamond Family kam gay bi be do e wokam e Lem City Boy Family kam gay be do e ñaartali kam ga min nabe merci beaucoup Super Boy Family kam kadi be do e wokam e City Boy e B-Boy Dance e B-Boy Junior e ngatiala e goto e Golden Fire kam ga samne photo na seda merci beaucoup DJ Billy Joli e DJ Billy Efika borol le 10 février tong e Ñaan Night Club DJ Billy me ngi namo kankadi joyeux anniversaire haray le 10 février den tong e Ñaan Night Club ba merci beaucoup wana Ibou Kana kankadi samne mo photo na seda Ibou Kana borol le 6 janvier kankadi samne mo photo na seda haray samne kala wonde dargol en o saydo ko no afedi di yalata haray on nodday ko 78 116 82 38 78 116 82 38 haray tikeji din okitrama do kati dan dawarma vraiment kan do okitrede haray nade no don DJ Lamzo Kundara Bajar haray jeta goddo ko ligne allo assalamu alaikum allo no ay ça va ida jang Jantu. ida nota me ngonto Ko min Mariama Medina. Hida. Allo waaw ka Mariama Medina. Ça va alhamdulillah. Jantu. Kon Mariama Medina. Alhamdulillah. Mariama Medina. Mariama. Mini. Masude. Butele ma on sera. Butele mbao. Naam. Wa mini. Ay fi anniversaire le 9 décembre ka. Amruti. Ay anniversaire le 9 décembre ka. Awa tedu ngale manani. Miru. Awa tedu ngale manani. Joni ko morto musu bidade me wakama. Siala jab. Ko morto musu bidade me wakke. Siala jab. Ko morto musu bidade me wakama. Usman Payku sala wakka music. Ala problème wakke de nani? Usman Payku keso. Sala jam wakke de nani? Usman Payku keso. Voilà Régie, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Régie. Kono afeji de yarta are me okete Ousmane Paykum si Allah jabi nene mi dulana nene hido ngani kanga batini so mana dawar ma ci extraordinaire so ngom vraiment wada dawlo yaram de dawlo yaram kono afeji de yarata hare kono afeji de yarata hare min non merci beaucoup be mali wora ben habe dugun tunni habe ningelande habe fanga do Touba se ngati lo ngate be kundara ben be lay konen haɓe koosi 1 koosi 2 e kotto Boubacar Koosi kanka tamne no foto président union de termete sortidande ɗo e Dakar kam ga tamne foto na seeɗa merci beaucoup président ɓoye dunduji président ɓoy kankadi imo ɗo e Colobane kankadi merci salmine foto na seeɗa haare ko noon affaire ji ɗi yarta haare ƴettega goɗɗo kadi ko ligne allo assalamu aleykum. Aleykum salam nawata jattu alhamdulillahi ilono jam jantun alhamdulillahi na meɗen ɗo e kilim no ɓuuɓi Diop mini meɗen ɗo e kilim no ɓuuɓi Diop no wayi ɗe jang ay bello alhamdulillah hiɗa nodda men on to depuis Grand Yoff ene iɗa wayi yaltugol événement anniversaire ɗa wayogol anniversaire ɗum wawa yaltude awa teddungale ma le 9 décembre nani awa si Allah je anniversaire o ñaani nani ok le 9 décembre ko ɗum ko ɓawa pale woni nani ok jelandare ma ren festival musidɗi ma aɓe lefa a hokkani hombo a hokkani hombo minal ko wiɗo a hokkani hombo non moƴƴuɗo resmetede ɗen fof ende jentare ok merci beaucoup joni le 9 décembre ta heejudu nani ok ala problème merci beaucoup frère merci
voilà hare ko no yarta ha joni mi yarta 10 mi yalma de do natugol nodda paquet 78 107 82 38 78 107 82 38 nada nodda mi ganda vraiment madame le marin ko wada préparer vous ko wada préparer tanga DJ Lamzo sa dom nday sa andando sa haret sa dom nday hamdi lo hamdene waaw di ñu hamdene ñom Amadou grand Amadou Madina Gounas grand Amadou kanka tamna foto na seda kaw mi salminama Gaza miste voilà jete ko ligne allo assalamu alaikum waay frère no way day jang no welde na meden do rek yam gëna xam ça va nani frère ça va nani anniversaire le 9 décembre mi halni mala marama 5 prévende ang 5 tike marama non jelu ida 30 tike ida 30 di ko dia no la holi dun non paquet la ngandi ko tele wol da kadi la ngandi wala wallahi frère ala problème frère ala jabi tika ma wala marama tika ma nganani lamu kan badi ananka dokan no ombo mama tire dokan famata bari ombo ni 3 Fatima bari merci beaucoup haray ko yida kon vraiment la marama tikeji di sa Allah jabi la marama tikeji fi le 9 décembre ton e ñaanat club anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre haray ajeta numéro ko 70 353 58 42 tikama donc à part et fi be ya tay moment Allah jamme waltete dum haray merci beaucoup mama Aïssa Adi 3 et donc Ibou et Siraja et Bintou halaja jette ngat ko ligne allo assalamu alaikum Waalaikum salam. No way frère ça va? Bien. Ida jang. Voilà kono affaire nga nodde ha moja wana correctement ci ma jetu gol ma parce que sam kala sobe na gotung hayti de ngandiri ko telega na gotung harga jette nga ko ligne. Allo assalamu alaikum. Allo ouais ça va? Ça va bien. Ida jang jantu alhamdulillah. Alhamdulillah. No way no golleji. Nanjoki alhamdulillah. Ina na no yange jang. Na mena do ay kilim no bubi job billahi wallahi. Awo min ko mi sala non ko okka Ousmane Paykou. Mi okke Ousmane Paykou mi okke do warga tori ka Cerno Wisi. Ayo ko wacci do non nene makko mi sala. Ala problème mi dano dame onto. Me no dan do ñaari tali. Ñaari tali on ta ñaari tali. Ñaari tali ko ñu xeer do. Ko ñu xeer ka. Mi okke ma tike fi le 9 décembre nani. Awa inshallah. Anniversaire way. Kombo. Groupe Jamay Kel. Voilà. Godde mon la wadi ma pare Lamzo tokoran ko Lamzo mi ala fa ngo fi Lamzo. Ko fewni. Ane groupe Jamay Kel ko to don tollu fi clipon deuxième clipon. Ina on. Ko to don tollu fi deuxième mon clipon. Fi deuxième clipon me do ngem quoi. Hido ngem mon. Awada hal ko do ha fo nana. Awada hal ko do ha fo nana. No, sono wata ni ko ala ko kipi ay nami no duma ko. Comme no duma. Ko jaajan no duma. Ala problème yo kema teke fi la 9 dani anani. OK. Merci beaucoup groupe Jamay Ken. Awa jarama na. OK on jarama ara idi dalla nefo nani. Awa may welti mo moja. Awa joni minni. Si mi ali numéro WhatsApp ma jetta numéro WhatsApp ma vande ala message yow te nani. Awa. OK ala problème merci coupe jetta téléphone. Awa merci. Merci beaucoup. Voilà groupe Jamay Ken kambe kadi samna be photo na sera kambe kabe ado do menenga mabbe mi anno hibe préparation ji fi clip kadi groupe Jamay Ken haray jettu numéro téléphone on ko 70 jetta ko 353 58 42 70 353 58 42 ko do numéro WhatsApp o men non na appel en direct o do quoi haray mandare Ousmane Paykou si c'est bon régie appel atenge e Cerno Wisi régie si c'est bon may Ousmane Paykou nene
resi voilà kono affaire di yarata hare min non weli jumman weli ala ko ɓuri nene wannene wa baba mi nanno taali no waɗe ɓe landi nenoge baba on kam watto yawgol ɓe landi ɓiɗɗon ndaari nene ndaari baba nda voilà jetten koto ko lin allo assalamu aleykum allo no wayi sawayɗe jang no welde voilà ko no affaire yarata haray ɓiɗɗon ndaari nene ndaari baba ɓe landimo ko hombo e maɓɓe atoto warede on ndaari nene o ndaari baba on ndaari nene oɗa ɓe woni fanko no wawi yawgol baba no wawi yawgol par ce que ɗa ndaari nene on ko nene on ayi ɓe ndiyan ko nene on kala ko watta ko nene on hay wonɗa neɗɗo bonɗo walla neɗɗo ɗum ko nene kañum haade kañum kala ko waɗa waɗgol kadi no nene kañum no hiiɗi ko ɗum waɗi neɗɗo go wata yoɓgol nene mum surtout ma kadi baba on kadi awaɗa yoɓgol baba par ce que ko baba on addine noon haɗa ko noon haɗa ƴete goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum allo allo no wayi frère ça va ɗe jang jantu nala toon jantu alhamdulillahi DJ Lamjo hinomo haali guiɗoma frère hande kadi noon ko wiɗa ko ngiɗa ñaadi hande kay laññaade billah wala nde lañña hande komi arta karama ko Ibrahima depuis wakkam bitigi Diallo taaliɓe winne Diabo karama ko jumaje ɗen wallahi walla karama ko en wahi ɗon e jang jantu nala toon no ay no golleji eɗege jam no baɓen amen winda Diabo yiɓe jang yiɓe jam men nande yiɓe jam ɓe salminama ɓe heeɗi on koy awa innoɓe ɗon meɗen salmina ɓe ɗon haara men hewti toon si Allah jaaɓi inchallah way karam ko en gonno yiɗon e ɗum ɗon par ce que to yi boyi me waɗa hunde anda warama haara woɓɓe no yiiɗi woɓɓe yiiɗa walla ɗum ɗo landaki ɗon konno yiɗon e mum non andi ka aduna woni ɗo ko ɓende ko a welata fof kono aray kadi a mettata fof wallahi ara émission ji ɗi no laɓa en tari Allah yallalo no nawri yeeso ɓanta Jama TV dow auditrice fof ino salmina wallahi guine jang on fof ino salmina hay goto accaka no salmina ɗon DG salmina on ɓe toon ɓen fof e madame o aray o weltanama inchallah aray ko goto merci karam ko en mi weldike on jarama ok voilà karam ko en on jarama ara weƴƴiɗon sene soƴƴe ok merci beaucoup men salmina ɗon madango en pousse en fof men salmina ɗon ok merci on jarama voilà karam ko en mi on jarama e weldike ok voilà haray c'est ça le important so daari ɓeeɗo ko ɓe woni waɗoɓe ɗo vendredi je ɗen 15 heures ko kamɓe waɗan juma julama kamɓe atto natugol janganen qurana wolanen ko honnum Allah yiɗi ko honnum Allah sali ko honnum neɗɗo dowa jokkogol ko honnum woni dina fi Allah on hande kamɓe tigui ɓe naati ɓe noddi wona innugol fi musique gonga bonine musique no harmi kono mo kala e soir ma mo kala ko hiɗɗa kon ko ɗum ɗo woni fi neɗɗo par ce que hande min ko ɗum ɗon mi suuɓi ko ɓerde an ɓeeɗa no suuɓi dina maɓɓe kon ɓeeɗa no suuɓi dina mo kala e dina mum ko ɗum ɗo waɗa ngo Allah no yaafo fof haalutta julde nden haɗa julde nden te yejjutu julde nden min ka ɗum ɗon an andi fi ɗum ɗon haɗa kala ko watta waɗa ko adna ma ɗo a woni ñamagalajo a woni himowo a woni huttowo tambin a woni yarowo beere kala ko watta wongol ko Allah andi ko hombo yaafoto mais noon julde nden wota goɗɗo yejjitiri julde nden ɓaawo par ce que ko ɗum windi e neɗɗo on haray ko ɗum ɗon kadi c'est ça l' important haray ɓeeɗo ko karmokoɓe ko kamɓe watta ɗo waajo on e vendredi je ɗen haray ƴetten goɗɗo ko ligne allo assalamu aleykum waaleykum salam no wayi ça va ide jang yandu ina nang yettonde ina noddanno apel iɗo nodda men ɗon e apis kono yiiɗa émission o émission o no labba ka ok ko on ɗum ko homɓe mbokkanta ɗon ɗo kana ɗon jiji jawon ɗon e hombo jiji ɓelande fo min ko min e samba kawtal mon to mine wonti quoi hombo samba bombas kono wondi ok ala bote fiile nefon noon mi ala mo yugol ma fiile nefon de ala waɗa ko publicité on de petit min ala gon min ni ɗum eɗen fala ɗum min so Allah jaɓi mi waɗante min ni
voilà ko no afro yata peti le 9 décembre mi ala ko hida wala publicité hare teddungal ma le 9 décembre an fajadi jelam zo nyaani night club hare ko to watta sala jamme wadante dum do mais non tango hewti do laani ko dernier morto tum mi la way wantagol waɗe dernier morto mais o kamaga ceerno mamadou ala probléme ceerno mamadou ceerno wiji photo gay hare ko non yarata hare ɓeɗon ko kalmo koɓe kamɓe naɗo noddi ɗo sa daari kamɓe tiguiri ɓe musique fo no andi mais kam tigi ɓe naati ɓe noddi anda hunde nde ala probléme mais naya damo e mayde ha ɓurta hare ko ɗum ɗo waɗi hare minna merci beaucoup kala anduɗa hoore ma ara ƴetten goɗɗo ko ligne dernier auditeur allo assalamu aleykum aleykum salam jarama koy no wayi ɗon e jang jan toon nalaɗo alhamdulillah inen e yettore nden jan toon inen e yettore nden mbiɗo fala ɗon son killa killa ceer dansal ha killa ka killa ey ala probléme o kede nani ok wa ok na musique andi andi fectoron fila 9 décembre ka way ñande o ko Jama TV mi sifata awa ndar ɗon le 9 décembre ok inchallah andi feccade DJ Lamzo on tonge ñaani nani awa hare teddungal ma hare ɗo e ɗum ceer dansal ifti ginno wari nani ok Allah moƴƴi so Allah jaaɓi ko goto merci beaucoup frère merci way voilà reyne ɗon Artide Artide ala probléme so Allah jaaɓi ok jaajëf ok voilà haray régie waɗana noon colletage numéro on ala probléme haray ko noon a feƴɗi yarata haray min noon émission on hewti tirade la fin haray mi remercia ɗon wona kala annda hoore ma no jooɗi no darde Jama TV no partage ude haray ko noon affaire yara haray mi wonni wonɓe Gabon wonɓe Espagne wonɓe Italie wonɓe annda hoore ma Guinée Bissau kala wonɗo daali haɗa na Sénégal wonɗa a waɗay 221 waɗa 70 waɗa 353 waɗa 58 waɗa 42 adanamen vidéo man nda hoore ma koko WhatsApp vraiment DJ Lamzo la jooɗi ɗo Italie hilla darde émission ma haray haray meɗen darde émission on haray merci beaucoup haray kala jooɗi annda hoore ma wona laggine Guinée Bissau Gambie ko fof no darde haray min noon kadi le 9 décembre on prési ɓoy dunduji haray le parrain e garan Lamine Touré le parrain haray kamɓe kadi vraiment lantoɗiɓe ballal e tikeji ɗin tenti noon tikeji ɗin sodugo tikeji ɗin par ce que wona Moussa kanko soodi tikeji annda hoore ma 20 ticket o soodi ɗum ɗon ko ɗin wona okkitirede ɗo haray prési ɓoy hanka lantorima e garan Lamine quelque ticket annda hoore ma vraiment ko duwaɗe okkitirede fi le 9 décembre on haray ɗum ɗon ko noon wonta haray min noon kala ndaɗo émission o weltike haray ko noon mi heeɗiri kala nattuɗo noddi haray meɗe weltande woni kala ka mo natali noddi ko omen ɓuri weltanogol par ce que mo acci tan makko himmo jooɗi himmo darde émission DJ Lamzo haray kadi mandi tawde mburuji ɗen onon jalla bitikaji ɗen mburu no haɗa yeeyde e bitik haray mburu no haɗa yeeyde e bitik haray ko no waɗi haray on kala mo alla ɗum ɗo haray haɗane on tigui o anda haray metti beaucoup min noon e mardi prochain enen e Fista Marga e MC Wora e ɗo e plateau men adide tan kadi DJ Lamzo haray metti beaucoup haray bye bye ciao kono yaata haray madame Ba mewti merci beaucoup Régie. Yeah.